Ulat buha tak dengar na mauri da Yesus Kristus, henang deka bata paraga Bali, ta acara pameringati, ta channel YouTube YKB Hilu Sumba Tengah. Badad pa babaca na renungan yayi, malakat habayang, kat kadingi paka panamang walung lay mauri. Kata habayang. O mauri alam ayun taang majaga, yaga mahuhu anamu ba magkahuru karat at hagamu. Pauha pamalang biya nangaramu trahinaya, mula na napaay ya na panamang umu walung talak na malapahu, to matalak na ya, bira kapiak na niya may gamata magalul ha dona. Higulo na mauri buhang meparang ya na pulong umatrahinaya. Woga maganam mga naati ya kakapihalama, kapiak na niya mapahalak ya na pulong tak dalu muruk ma. Mula ni mur Yesus Kristus dia diganap mani ma. Amin. Ulat buha na renungan daya terahnaya deki awalum ta buku renungan wasiat na judul na panamong tak dalu hawina. Na padeki da ta Yesaya 52 da bajar haingi toma ta bajar namu. Napa petada da dia kadika nak bajar namu na mawina na lingna. Dia batau na nauka napa nakabogurugu na penya nangaragu. Manga terahina nau na penya kaduda banyua duna mapenewi. Ya, nyua. Yesaya 52 da bajar namu. Ulat buha rahi kalung napa bampakadakang lilin walung bamkutuki nakapatang napa peda bang tau dangu napa newi ni Adlai Stevenson yai papekane bolu dabana na tau nama buhang parang dang kana peku-peku peli bana pahalaku ya nama inggunan rahi kalung napa bamu patakanya lara 5 kalung walung bam mangomul bam pajale na tohawangku atau bam pajale baganane nama da di talihum na tau Israelu oyaiga ainya tak dalu hadukana na pangadang na harui na morukna na leba de tababelu ya kana taraha kuna nakabolu ta Yerusalem na dadi lara moruk mahawina na paperna paragada bolu dabana na haduka nau di na dadi kaka mula na nakatikwatu dadu dawiki bada patarang lay ala taka tak dalhawinang way mata tapadu haduka ati danau di ala na pangada maulunya di napakadakanya na palita panamong lewat Yesaya na unang na patakanya na kapuka peka na kaweru 5 lango na kaoka kayaka na pahamangat danga kapia kuki di bali bataragaya na pulungo ni ala taterjemahan na BIMK na kaweruli yai rahiwanang napa kidika ja Yerusalem kidika pamadunya natumu kidi walung takubur tanah ja Yerusalem padahi kana karabuku na makadakawu bajar haingi to mata bajar 2 da tak dalu kapatang na namuruk ta Babel i ala ainya bana wajah keluar i ala na makari data ka madu Mesir na mawang hata uli waya Asyur na pahala jalah napa walung ta Babel takaduta ya hatau-tau na paauda kapeku pakadakanya na pelita kata patomanya nakapuka peka kata patakanya nakawerli
tak dalu hawina daul dada daul da petau. Lang kana meduk, nyapa kana merah, pairuk pangale ka na api pamanungu. Amin. Malakata habayam. Mapa oha pamalang yan ang ngaram o mauri alam ay taong majaga. Mula ka na kabam ay, ya kabam nama, dira ka pia ka na bamu pahalaga makaloga, pamarang yan na pulungo. Pamula maduga meka kaati mahatau na pulungo ya. Dan kampe kupakia kamurukuma, taparamama. Mula na naana mo Yesus Kristus, ya na pamanima. Amin. Dit naunak ulda dibuha na renungan da terahinaya, abi bulakinya, bami like, subscribe, yaka bami paparinya taulimi, yaka tau minau ulda dibuha, mangami kapada kidumami, bami wewarnya na Injil, niemi, yaka na yaka bi, mau Yesus na pameringu pamalalami. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.